अहानबदा मरुइबा पाव कुकी एमएलए तरा की मथक्ता एक्शन लौखटनबा थाखिबा वाकत खननबा मिफम कौबदा कमिटी के चेयरमैन अमति कंप्लेनेंट खक नतना अतै एमएलए अमता लाक्तबदगी खनखिद्रै ड्रग यूजर सिंबु नमदुना दी एडिक्शन सेंटर दा थमजिनबना ड्रग सिजिनबा हेनगलकनबा मरम ओइ हाइना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर nganगom उत्तमना हाइख्रै अमदी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगी मनाक्तगी कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै कापतुना मितै खुन सिंगदा लांदाबदा तुमिना येंगदुना लेरे हाइना खुनजा सिंगना मराल सिरी मैमुखुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की निमिदांगी मणिपुरी पाउमिदेंग ताबिरिबसिंगबु मनिकासना समना तराम नोकजरी हौजिक पाउ संदोंगना पिजरी तोखाइबा लेंगाक अमा तालिबा कुकी एमएलए तरागी मथक्ता एक्शन लौखटनबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर दा थाखिबा वकलचेरोल था निपाल फानिंगजित खन्नदना लेरखिबा दु ngasi खन्नरगनि हाइना तौरमलगा प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी की चेयरमैन अमदी वकलचेरोल पिसिनखिबा कंप्लेनेंट नतना अतै मेंबर अमता लाक्तबदगी खन्नखिद्रै ngasi pangthokhidraba mifam adugi matangda complainant oikhiba hana minister oiramba veteran politician 𝐂𝐲𝐸 na ꯀꯛꯋꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯡꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟड ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯕꯨ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ येंगनबरा हाइना 𝐂𝐲𝐸 हंखे मांगना हाई मणिपुर थुगाइनबा होनरकपा एमएलए तरागी मथक्ता मे थादा असेंबलीदा थांगतखिबा पिटिशन की मतांगदा एक्शन अमता लौदना लेरकपा अमदी ngasi असेंबलीदा महाकपु लाक्नबा हायरकलगा चलुबा मतमदा प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी की मेंबर अमता लाक्लमदे मणिपुर के इंटरेस्टा थबक तौगनी हाइना वासखिबा एमएलए हुफुगी मनुंगदा तराना मणिपुर थुगाइनबा होनरकपा असिदा ngasi फाउबा असेंबलीना एक्शन लौदना लेबा असि करी अरोनबा वाफम लेबनो कुकी एमएलए तरा की मथक्ता एक्शन लौनबा थांगतखिबा वकतपु नमसिनदुना थमलै मसिदा नतना ngasi असेंबली दा चलुबदा प्रिविलेज कमिटी की चेयरमैन लाक्लगसु मेंबर अमता लाक्लमदबा असना असेंबली असि लुमना लौद्रै मांगना असेंबली दा थांगतखिबा वाकत अदुगी प्रोसीडिंग करी चथरिबनो खंगद्रै स्पीकर दा वाकतखिबा था निपान फारकलबसु करीगुंबा एक्शन अमता लौदना नमसिनदुना थमलिबा असि करी मरमगिनो असेंबली की प्रिविलेज केस असि असुकी मतिक मरु ओइना लुमना लौगदबनी मसि मणिपुर ददी तायोनबगुम तौरै लेबाक थुगाइबगी मतंग यौरकपदा असेंबलीना करीगुंबा अमता तौबा ngamdragadi असेंबली लेबगी वाहनथोक करीनो हंखि आई हमबम लेती आई मोय आदु जंगदेन तौकान असेंबली सि थोंगा अमता हंगमदे कनागे सिक्युरिटी खा लेरमे दैदि लोइरे अरे आइना बुंगागे मोय मयाम जे हैना नोय ये युमना फजल सारिबा नोय तौहि लोइरेन तौना तौरेगा दै चांगे दैदि प्रिविलेज कमिटी की मेंबर अमता लागते आई जम कनबदा सिगी वाफम सि खनदनबा हाइदना करीगुंबा it may be at the political level or it may be at some level adum bai plan ama tawraga si wapam je khanadana kuki gi mathakta khanari wase khanadana gi yamna adum gi plan gi manung ga tawra nai khali ne adu ke proceeding kari lege di chairman present chairman lai moi member ta lagte anna moi singdo ai di hajeri irresponsible ni then the members of the all these privilege committee are irresponsible in the meantime say speaker is responsible madam the privilege case che kamai loko pa yage bo hage privilege case ji kanana loko kada ge bu secretary loko kada lebak thugai ge na mla me ma tawre che secretary na pauta kada ni it was not done by the secretary any member na wadam ni member na hayaye ba manipur le ri ba mla jingina kuki na lebak thugai ge har kanda kuki na lebak thugai ge haire how from je khana je je haide madam jina rule 300 lag ai no tawne gamena speaker na kali ji kari gino kina hang why gamen pakum ne pa mi se speaker ki pakum ne ado sigum badin ti no ngai ga tawba ga moido war ga di ai speaker ga ji to kim patro mla ga ji to je kim patro mai kari do wai lai doi no what they are doing to kim patro leibak thugai bi yeng le bro
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ MLA ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯔꯣ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯔꯣ ꯋꯥꯏ ꯁꯁ ꯊꯦꯡꯀꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ 10ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗꯒꯦ ꯊꯥ 7-9ꯁꯤ ꯁꯨꯔꯨ ꯅꯩꯔꯗꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯡꯕ ꯆꯠꯂꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯅꯥꯅꯕꯁꯤꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ड्रग सिजिनबा मियोइसिंगबु नमदुना दी एडिक्शन सेंटरसिंगदा थमजिनबना ड्रग सिजिनबा हेनगलनबा मचाक अमा ओइरे हाइना सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर nganगोम उतमना हाइख्रै वाफम असिंग असि चिंगतम पॉजिटिव एसोसिएशन असिंदुना नगाराम कम्युनिटी हॉल दा क्रिसमस कुमहैगी मांगोइनना मियाम नुसी चानना महुसागुम हिंगमिनसी हाइबा वाखलोंदा पांगथोखिबा मिफम अमगा मरी लेनना फोंगथोखिबने मिफम अदुदा सोशल वर्कर एलिसन अबोनमाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर nganगोम उतम आर.के. समरेंद्र एलियास 𝐃𝐄, मिस मणिपुर 2016 फाफा गाचोई, मिस एशिया वुमेन मॉडल फिजिक के सोलिमला जाजो, मिस्टर हेल्थ स्किन की ब्रांड एम्बेसडर लुमी साचिरे अमदे रुबारू मिस्टर इंडिया 2023 के बेस्ट मॉडल इंटरनेशनल रिसाब सेटीसु सरुयाखे थोरमदुगा मरी लेनना सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर nganगोम उत्तम नहाई मणिपुर की मफम क्यादा ड्रग सिजिनबा मियोइसिंगबु फाजिन पुनसिनबा तौबता नतना नमदुना रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगदा थमजिनबना तुंगदा लायिंगबदा कॉर्पोरेशन पिरक्तबा कया थेंगनादुना लाक्ले मसिदा नतना ड्रग यूजर्स सिंगना मखोइबु नमदुना सेंटर सिंगना थमजिली हाबगी असाउबा क्या लैबना ड्रग हेना सिजिनबगी थबक चथरकबा थेंगनै हाइनसु फोंदोके ड्रग सिजिनबा मियोइ सिंगबु फुबा चैबा तौदना निंगथिना थेमलबा मतुंग इमुंग मनुंगी अयाबा लौदुना दी एडिक्शन सेंटर थमदुना लायंगबा मथौताई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मसखंगलबा सेंटर सिंगदा मतम चुपगी ड्रग तगी लांथोक लापथोकनबा डिटॉक्स मखल की लायंग पथाप सिजिनदुना निंगथिना लायंगबा चंगे ड्रग सिजिनरिबा मियोइसिंगबु हॉस्पिटल अमदी कम्युनिटी सेंटर सिंगा तानादुना निंगथिना लायंग हौदबा तारबदी मखल मखा क्यागी लाइना संदोरक्तना हार्म रिडक्शन की लायंग चथाबा याय हाइनसु उतमना फोंदोके जिसु ख्रिस्त की पाउजेल वैना लालब मीबु ngakpiu हाइबगी वाखलोलदुदा तौरगा अखोई अमना अमगी मरक्ता सोइबा लानखिबा लैनाखिबा मयामदु ngakpiraga अमना अमबु ngaknaraga अखोइगी मणिपुर सिदा तंगदु लैताबा पुरकपा शांति पुरकपा ओइरसनु हाइना थौनिजरी मफम मफम कयादा लैकाई खुंगंगसिंगदा ड्रग सिजिनबा मीसिंगबु फाबा पुनबा नमफुदा दी एडिक्शन सेंटर दा थंबा सिगी पाउ मयाम तारिबसी अखोइना नमफुदा फुबा चैबा तौदबिदा मखोइबु थेमगा ममा मपागी फैमिली की अयाबा यावरगा दी एडिक्शन सेंटर सिंगदा थमसी कोइना दी एडिक्शन सेंटर हाइबा मागी लायेंग बाइसिदा ऑप्शन अनि अहुम थोंगना लेयेचे कोइ खंगमिनसी सोशल वेलफेयर न सखंगलबा ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर सिंगदा मोइबु ड्रग सी पुंसी गोइना थादोकनबगी डिटॉक्स तौरगा ट्रीटमेंट तौबा मा अदु नतबा मैक्स की मखादा कोइगी टीआई प्रोजेक्ट टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट न लैरिबसिदा नत्रगा हॉस्पिटल सिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिंगा खुसमनरगा हार्म रिडक्शन दोइना माना हाना मयाई काबा चिंजाक से चारमगसु मदुना मियामदा मसादा इमुंग मनुंगदा सोक्तनबा अदुगा अतोपा लैना सिंग संदोरक्तनबा मओंगदा हार्म रिडक्शन की लायेंग चथबगी मओंग असिदा चथानबा याई क्रिसमस कुमाई की मांगोइनना फमकिबा मिफम अदुगा मरी लेनना सोशल वर्कर एलिसन अबोनमाइना फोंदोरकपदा ngasi pangtholiba mifam asna miyam amata oina nungsi chanana hingminaduna masek mangal laiba sanalepak manipur ama ohenbada अखोई पुना सरुयामिनसी लोनना मियामनसु मालेमगी मिपुंग खुदिमक्ता याइफा थौजाल पिदुना आसोइबा खुदिमक चुमथोकनदुना अफबा खुनाई अमा ओहिलसी हाइरी क्रिसमस लापसिगी नुंसी पाउजेल लसी जिसु क्रिस्टना पाप चेंबगी दमक्ता माना लापिरे अदुगा नुमित हुमनी सुबदा माना सी क्रॉस सीरगा नुमित हुमनी सुबदा मु हिंगले माने हिंगत खिबगुमना माबु थाजबा खुदिंगमगना लोमनाइदबा रन खुबमदु फंगनी हाबिगी मेसेजनी ngasi एखोई तिलिबा एखोईगी असिदा एखोई मरु मपांगसिंग पुमनमा असि मसिगी सेलिब्रेशन सी याउजरगा यामना ब्लेसिंग फंगबा प्रोग्राम अदु ओहनबियु हाइदना आई मसि मीडियागी पाउजे पिजरी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के सेकेंदा 𝐃𝐄𝐯 34 की हकचांग सिंह लेरोल चनबा लोइरबा मतुंग
नुमिदांगदा मितै ताबा तांपाकी खुनसिंगदा 𝐃𝐄𝐃 माइकै क्यादगी नोंमै अमदि बॉम कापसिलखरै ngarang numidang kwakta gi maning foljang amadi tharoi loktagi kwakta amadi tera khongsang bida nomai round kya kapsilakpada kwakta municipal council ki ward number 1 gi member Hasan gi masunupi imungda tumduna leiringai da makokta nomai maru panduna sokhe khudakta Fogaukchau ikai police station da pau piduna khanghalaba tungda primary health center kwakta da laikan naraba tungda district hospital Bisnupur da pukhe kona rims da pukaduna laikan nakhe nomai na kwakta panduna soklabi nupi machadu Radiant public school kwakta da class 2 tamlibini magi maming sabia kawe hauzik mahake fibam khudong thiningai di oidre haire kuki lamhenba singna kablakhiba mafam adu army amadi CRPF leiribane makhoi laina kuki singna kablakpani athapa chingdagi kapanate yamna nakna chingdagi kumtharaga kapani haina khungi miyamna fongdokna rakle ai Radiant public school da class 2 tamle ai ngarang numidang phamunda tumingai da nomaina ai kokta pale मरी तुम्बसिगी नोंपोक थंग मताइदल नेबा मागी पालिसे को Education Department ki makhada leriba school sing tha asgi kunhumdoi dagi kuntra fawba suti laukthokrai Manipur da ka hene ingba henjilakpa amadi anoba jahi lakpa ki kumhai ga mari lenana lenga ki school sing pumba suti thadokle hana Department of Education SK Director L Nandakumar na khanghalakle Imphal West District ki Sagolban Tera Lokrakpam Lekai digi Narengbam Samarjit Singda Honorary Doctorate Degree amadi International Peace Award pidun ekai khumnaba utkrai Government of India ki Ministry of Corporate Affairs New Delhi na approve toraba Honorary Doctorate Award Council na Social Work amadi Human Rights ta Samarjita Honorary Doctorate Degree asi pirakhibani hare Lonana International Peace Achievement Award Council USA na Samarjita Social Work amadi Human Rights ta International Peace Award supirakle amadi World Human Rights Protection Commission USA gi lifetime member oinasu masak khangkhrei Doctorate degree amadi certificate sing adu ngasi New Delhi gi Chanakyapuri da leiba Hotel Asoke Banquet Hall da pangtokhiba Jinglem laba thorom amada Narengbam Samarjita khutsinake World Human Rights Council na sinba ngasi gi thorom aduda Malem Khunai na sakhangnaraba miyoi kya Ambassador Singh Government ki Minister Bollywood ki actor asna chingba kya sarkya ki hairi Handak jahigi Sahitya Academy New Delhi na India ki tongan ba lon kunmari da Sahitya Academy Award pinaba laukthokpada Manipuri lon ki oina Tripura da ki saknai rabi ayibi Sorokhaibam Gambini na iba yachangba nang hallo haiba sarengi larik asi yaurakle India gi oina Sahitya da lemjaningai oiraba award asi fangba Tripura da Gambini na ahanba oire sereng marifu yauba lamai chamga kunpan ba larik asi Tripura bani Prakashni na English ngani tarani panda fongkhibani Hauzik fawbada Gambini na iba sarengi larik ahum yauna puna larik manga iduna fongkhrei Tripura da kumjang nising amaga chamapan Humfutara mathoida pokhiba Gambini Sanskrita MA amasung Hindi da Kovini Mahak Hauzik Tripura University ge PG Women's Hostel gi warden oina thabak tawre Lupa lakh amagi senfam copper gi plaque amasung sol ama yawba Sahitya Academy Award sing asi mathang jahigi March 12 da New Delhi ki Copernicus Mark ta leiba Kamani Auditorium da pangthokadaba thoram amada yenthokani hairi India ki Prime Minister Narendra Modi na November 15 ki hoduna January 15 fawba leibak sinba thuna numit humfuni 20 jobna chathagadaba Viksit Bharat Sankalp Jatra gi thoram ngasi Thoubal district tasu hodokhrei District Fishery Office Thoubal na sponsor tokna District Administration Thoubal amadi 𝐾𝐕𝐾 Thoubal ani puna kusam naraga khangabokta leiba 𝐾𝐕𝐾 Thoubal gi office complex ta pangthokhiba thoram aduda district asigi tongan ba loisang singi makok thongba officer singna magi department singna miyam bidamak paikhaliba scheme singi matangda resource person oiduna wafong kya fongdoknake Viksit Bharat Jatra hautopagi thoram aduga mari lenana MG Narega Thoubal ge Chief Executive Officer KSS Umanandana hai State asigi oina hokhiba December 8 da Bisnupur district ta haudokhiba Viksit Bharat Sankalp Jatra gi saruk ama oina Thoubal district ki oina sunga sidagi hoduna tha asigi kunhumdoi fawba chathagani campaign asigi maru oiba pandam di India government na leibak asi miyam gi damak paikhalakliba tongan ba tharang sing asi mipum tingna khanghanba amasung masigi kanabasing mipum tingna yauhanba haiba pandam aduni hainasu fongdoki
ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯗꯨꯅꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯆꯤꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯟꯂꯥꯏꯇꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 15 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯣꯏꯖꯝ-ꯗꯦꯕꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯕꯗꯒꯤ ꯉꯝꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ, ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ, KVK, ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯥ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ, ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯪꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥꯏ 2018ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 12ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯔꯣꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 2ꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯍꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ SIT ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥꯏ 2018ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 24ꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯩꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6ꯃꯛ ꯀꯨꯝꯖꯥꯏ 2022ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯕꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯗꯁꯥ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ, ꯊꯣꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤ, ꯆꯍꯤ 2ꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯁꯥ ꯇꯥꯍꯧꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯈꯪꯕ, ꯇꯥꯗꯕꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ꯫ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯑꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯑꯔꯤꯊꯃꯤꯌꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯔꯤꯝꯁ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏ, ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 9ꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯥ 1-2 ꯆꯪꯅ ꯌꯦꯡꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ
da hana paripuri dagi naba horakiba laina oibana macha masuda launaganba laina masu oi asigumba laina asi manipur da layeng bangamdabana mapan state singda layeng bachanai mapan state kya da layeng bachapa matamda thengnari ba khutong jahdaba kaya asigi yengduna asigumba clinic asi hangdokpa mathau tarakpana clinic asi hangdokpani layeng asida khudong chanaba yengduna mafam asda khulai matik chana thamlei miyamna su hariba laina asi layeng naba hotnaba matamda hena khudong charagani haiba wafam su fongdoki patient number report sky hotel modi wakhan du nungai nai di sky hospital hair ga hingani hospital yawra ga hingani na pujara pune da lambe na sido gre aduga si ma sa da pora ga di akoi ju hingalan muding amdi aduna thuna yangi se speed every second counts every minute counts in koi yaw puse de koi di heta kan chap ya de chelo sine koi da khongup tong su khongup shoes ba da koi na close shoe tong slipper mateng video ya haidana okay si accurate diagnosis BB khangauraga khangagadi duga appropriate treatment BB oragadi this kind of death due to cardiac arrhythmias are preventable is EBS and RFA haibani si manipur da leire aduga apanda challaga apanda chatbisi awaba ne ko physical mental physically tanatana ka awaba ma da mentally kana na bu yengdo no kamanu to de no kada di busa to na abisi ma awaba leire financially should double the cost oi de Nakalamaramda laina asi nabadaki mapan state da layeng luraba matung Sky Hospital da layeng badaki faraba mioi mapan da jatuna fagani khaduna sel dingna chaluraba su faba ngamkhide madugi matung Imphal da halaktuna Sky Hospital da makhatana layeng chatharaba matung ngasidi laina asi ki awaba leiramba du kokle haina su fongdoki Yunzi minute amada 195 na chuomi waba sani torpa kan naksam chokhara to ko ngoro pa to bom bangda cho adum nei banina minute thang ko chong kala pade yam ka haina wakala pa nei lutung da ni hospital satya da dum sat si ki si 2015 gumba adai de gi dum theng na hore andagi sum yeng pa de gi dak sara ga nang yeng lifetime gi dak sara follow on ha de gi dak sara ki dak sa sana adu bokta dum horo pa de gi tangai pa na doctor me ngi advice de gi de treatment di sa heavy mai ma pan de chalo pan si sing area kan tal gi po le de ko gi sen tu bim hai bam sule ni na ai na tu so hai chap man na ju chandigarh da no doctor hospital du di dum disclose to jar ge ko chandigarh chalaga mai na 2017 gi January 2019 da chalaga de yeng Lakadoriba chahi listening kunmari ki anganba sarukta pangthokadoriba Lok Sabha ki mikhalda sector officer amasung police sector officer oina thaupugadoriba singi training amangasi Thoubal district ki election counting hall da pangthokre district election office na sinduna vulnerability mapping for coming Lok Sabha election haiba themda pangthokpa training program aduda district election officer ge hojik thausu puriba deputy commissioner Ahanthem Subas amadi additional district election officer ge thau puriba additional deputy commissioner B Lokeso Sarmana training asigi resource person oduna wafam kya fongdoki aina request to the ai office ti ada ko razune election ki gole habse state na to suspend to the angara na prem lai bani ECI ni to bisidi yamwa bani habse tan khangbi raga kai dino daina maru ena civil officers daina is state to meeting pakam or khini ba korab dara su sigi post di election ki sinda hena importance of you have the kai da sigi post la ga di you will now to be the deputation to election commission have na moina tawning ba he photo putra ga da kai da ai ju si da ya da ne da sigi sector officers ki report tri hai ne ko su na da ga ne mo action rock te ko Hojik pau ki marathon atem break amatang lominasi The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Diabetes ko loy na hingiba sing tama gi manungda control to bangamne. Urea creatinine wangosu tama gi manungda hanthaba ngamne.
khong hamba nungaitbasu numit manganigi manungda fahanba ngamle piles haibadi nungsang nabasu chamada chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle bp wangbasu tha amagi manungda normal oiba ngamle fatty liver oibasu tha amagi manungda fagathanba ngamle pumnamak natural oiba hidak makhalna laingjabani hakchangda songkadaba side effect amata leite makhata le hidak chabagi mathausu tararoi hena kuba parolgidamak ngasimak langsin birau diabetes hospital soibam leikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Breaking matungda mayam bu amuna taram nokchari makhataba pausing pijari. Silent Digital Kaisamthong Longjam Leidak Imphal gi ngamjaba kharadang haiba thaurangi makhada tongan tongan ba lamda miyam gi damak kathopaga lunana thoidok hendona thabak toriba singda English ngani kundagi manapi ba hawrakiba Manipur imagi athoiba mapari amadi Manipur imagi athoibi mamomloi mana English ngani kunhumdoi gi oina mioi ahumda lanthokhrei mana lanthokhrabasing adudi Manipur imagi athoiba mapari English kunhumdoida Art and Culture athobal ningombam dagi ningombam tombasing Bisnupur Joypur khunau dagi maisnam thoibasing amadi Manipur imagi athoibi mamomloi English kunhumdoida yamna naha oiribi entrepreneur gi lamda sangsilibi Chingaren Testpur dagi khoisnam Daina Chanunei Mana fanglaba sangi mayum da chatuna mana sing kuchina ki haidi mana lanthopaga mari lenana Silent Digital gi chairman Fanjobam Lanajit Singna phongdokhibada mi amana mai palaklaba matamda pungning thogat pibana ayamba oina thogat pibana ayamba oina tawi adubu mai pakpa ngamdriba singdasu ahenba mideng changba matam oire handaki chahi gi oina ngasi piriba mana sing asi lekhitrabi thiam ombi Amravati Devi gi mingda mapuraiba thiam somen singna kachabani Mana asda Sol citation amadi achamba khodol kyasu yauri ngasigi thoram aduda field publicity officer 𝐾𝐄𝐲𝐸 TO Somen Singh AO Adjutant Singh amadi Silent Digital ki executive member Singsu Sargyaki Thawbal district ki manung chanba Thawbal wang matabada leiba Women's Income Generation Center WIGC na Chalaiba Children Home for Girls 𝐶𝐻𝐽 da Lady Piglibi Nupimacha Singda Saifo Beauty and Wellness Company na sinduna tha ahum chumna chatharakpa Certified Makeup Artist Course Bridal Makeup ki Diploma Course ngasi lotion khrei Training Program asi Department of Social Welfare Government of Manipur na sponsor tawduna District Child Protection Unit Thawbal gi makhada sinkiba thoram adu lotion bagi thoram aduda District Child Protection Units Thawbal gi officer K Anita amadi Saifo gi training instructor amadi director su Sargyaki Kangpokpi amasung Churachandpur gi school kun manga CBSE da affiliation tobada lengak na khanghodrabasu district ani gi school kun manga da CBSE na piramba affiliation singkak thatkibada Manipur Youth and Students Union MYSU na nungaiba phongdokhrei MYSU gi president Wahengbam Tanu na thadorpa chol amada Kangpokpi amadi Churachandpur district ani da May ahum dagi Kanglup anigi marakta thokliba lan asigi khudongchaba lauraga school khara naronda CBSE da affiliation tawnaba mioi khutpu khara manaraga aning ba apamba pangtawda tawba si mataw karamna chathakibano haiba yamna kumna lengangna thigatuna chaina basing miyam khangna logyoiba charak pigadabani hare pali balengak asi miyam gini lamdam asidasu lo chatnaribani adubu ngasi fawba logi wangmada thabak tawba sing charak pidriba karigino hangladuna Manipur lengak asi chinda khakta lo lai haiba taklaga chaina basing ahakpa charak piyo
loinana lamdam asta amuk hana matungda thoraktanaba matang matam chana action lokhatpiu hainasu MYSU ki president na makhatana taksilakle Ngarang ayu pung taran taba matamda Kasar district ke Jandam lekai deleba Mahade Mandopta 𝐃𝐄𝐃𝐄 liba thoram pangthokhrei thormaduda thabaktagi potharaba oja and modon babuna mifam mapu retired IPS sarangthe manaubina chief guest amadi guest of honor oina MYFA ki president Thangjam Brojen Hidam Nando RK Biren Sana Binodini Sharma Thongnauzam Tonsing na chungba saknaraba oja singna sarukya ke sarangthe manaubina maitai Nupi ki thongna lingjal amadi chahi daret khuntak chingai mamangda Barak Belly da leiramba mitay singi maramda marik chumba warol thamke khongjut aduga mari leinaba larik kyasu yenthoke Manipur da me humdagi ngasi fawbada chutharakliba Kanglup ani ki landa thawaina pontha pikhraba singi mafamda ikai khumnaba utuna minute ama tumina leptuna awaba fongdoke Maharaj Narsinga Gambir Singh Selaga Yudo Pakang Udu Kormaga Yudo Pakang Bamasi upon Namjargadi Lengsi yet the Tongi Isopsina Song Hongdana or in the Mita Namagadi or Tantopong Namjage Namdagadi to and Kanjake board Pipi who had a Koram Patnako Namji when our Tantoki Manamgi Lemon Parasikanam to Kandi Matu the Maite Kanam Kandi Mamin Yutade Mayang Yukandi as I know Koti Tibukan the Bina Kandi the knee Jatra Puto Namadani Hana Laritriawe Aribelita as a Koti Tibu Jatra Pur has learned Bina Kandi have a division of learner Jatra Pur the Sangda Mayang Hankartini Lemon Patama lay have it Tivalapone my Kangra Kanti and worry nursing the building worry Tabra Adulti Tati Peridi Tai Noro Bill Lagum lay I quit meeting Mr. Kangata, Lamina Puna was secret la Masi Kangam. She the Lisa, she Pisha, she get the Masibana, Teriti, she did a party challenge. Smato Nanami, Nicaragua, a quick Yogi Kubum, Tiapoka and the Harimu Pump, she had a P. Langeriva, a quick Jingenova, a quick Punam Amatani, she channel, they never sing Tampuna Unaga, Labor Kudam Liberation. Asini Yamamurva, I call it Jin Hibam Jetava, Numbi Wase, Banda, Sini Hadana, Sorafamatam Jirise, the Masidi, and was Piranji, Masi Puren, I remember putting in the Famzala, Musikapi. Jiribam ki babu parada leiba Manipur State Cooperative Bank MSCB da MSCB Jiribam branch amadi National Bank for Agriculture and Rural Development NAVARD na sinduna Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na ngaklog pituna semkiba self group kuntaret ki luchingba sangidamak nomagyoba financial literacy awareness program ama pangtokhrei Tharmatu the MSCB Limited ki branch manager Ayakpam Thoiba MSRLM ki district mission manager Thongbam Lenan MSRLM ki block mission manager Wahingbam Premchan MSCB Limited ki deputy branch manager Pukhrambam Sarana Athoiba Mitung Singh oina sarukya ki awareness program aduga mari lenina MSCB Limited Jiribam branch ki branch manager Ayakpam Thoibana haikhibada kumjai nisani kunma thoidagi MSCB na MSRLM ka kusam naraga self group singda loan pitharakpagi matung ina ngasisu self group kuntareta loan pithanabaki damakta MSCB bank ta financial literacy awareness camp pangthokle awareness program asigi bandamdi kunai asta leiriba nupi singda thauna ha pamadi makhoina matau karamna bank ta ki paisa lawraga kamdongna singadage haibagi matangda khanghanaba thoram asi pangthokpani haina phongtokhe 2021 dagi Manipur State Cooperative Bank na Manipur State Livelihood Mission ga kusumnaraga self group singa loan pitharapagi thorum program matungina ngasi December ki tang 2 ya tharibon dirisda Jiribam Municipal Council Complex ki Mangalaiba Manipur State Cooperative Bank branch manusida ngasi supai yatana financial literacy program awareness program pangthokchen Mamang desu berberkata apa ini? 80,000 teratur 16 pizza friend self group teratur. Jiribam group tena self group pun itu 22 lakhs pizza friend. Haukiba pung nifunipan ki manungda Kampopi district ke chingnaninga oiba mafam singda thi humbagi operation chathabada kutsukulai amadi bom kaya marum fagale hari police control room dagi thadoropa charol amagi matung ina fagalaba kutsukulai sing adudi AK47 assault rifle ama masigi magazine ama 36 HE hand grenade ama hand grenade ani
81mm mortar HE bomb ani smoke grenade ahum .22 pistol ama detonator ahum amasu 7.62mm ki kapayariba maru tare ni hari hozil loishilakpada maruiba pausing amuna pijari Kuki MLA Taraki mathakta action lokhatnaba thakiba wakat khananaba mifam kawda committee ki chairman amadi complainant khaknatana atai MLA amata laktabadiki khanakhidrei Drug user singbu namduna di addiction center da thamjinmana drug sizinaba hengalaknaba maram oi hana social welfare department ki director ngangom utamna haikrei Amadi Central Security Force ngi manaktagi kuki militant singna nongmai kaptuna mitai khun singda landabada tumina yengduna leire haina khunja singna maral siri Ngasigi oinadi North Windona sandokchari ba Manipuri pau matang asal losinjari mideng tabiri ba mayam pumna mapu amukana khurumjari